Mbote ba mama. Hao wabeti kile. Na ja ujana chini kile. Yai benekina kusala yake nini? Maza bejana kusosa. Maza benekina kusosa beno kwa pompi kile vi. Ba pompi kile vi. Toke ba kazi mu selfie ya beto kwa ba pompi. Maza ni toke kile maza ngo. Toke pasta ni taya na susi. Koma bulu tena kila maza ke uveke. Yake kapina ya kujibuka toke ba kazi mu kuja sote beto kwa kumemwa kima ba pote vile beto maza ngone kete ka. Mena nini benekina kusosa? Bekena sosa mu tuna yo kuza pote vile beto bulu ngo ketunga tato baka mwa pone kwa kukangama. Memo ayo kumui na yao ina kwa na kwa yao kaka na bulu ngo ketunga kabisa. Ngemetu ba benekina chundisidi akina komini nini epe na vile nini. Komini akabona na bila bwana. Donc bameka fukila beno maza yai yale ndaka sunga beno sama na ba kusalila kuyobila epe na kulambela na ba mambo nyoso. Ndio baka mutenge sunga beto ndio tete. Tara kemtia kitoka baka yangu sinzo. Maza kika ndaka ba. Ngeke kuzava nini na sosa kuna kaka.